esithandwe uNkulunkulu kulelizwe lasentla. Kodwa Nkosi nginovalo kakhulu. Uvalo enginalo olukhulu kangaka olokuthi esihlabeleleni sakho Nkosi wasiqambayo wasipha sona sika 90 ivesi lokugcina lesine lithi leli vesi thina sesaba umsa wakho wehlele phezulu hlezi singawugcini ebese ulaka lwakho luyasehlela. Ileyo ndawo Nkosi engisabayo kakhulu kulolu thando olungako sithande ngalo wasiphumsa wakho kulelizwe. Anasi sizolugcina noluthando na. Akuvamile bangcwele ukuthi uNkulunkulu abuye kangaka endaweni eyodwa. uNkulunkulu nothando. Ngiyabona Nkosi uyasithanda nyazilizwe. Amen. Futhi ngiyazi abantwana bakho balelizwe bayakuthanda nyazilizwe. Amen. Inkinga ke yodwa uthando luyahlupha. Malike lwazelweqa. Luba ingozi uthando malike lweqa ngoba ugcina ukuthi lolo thando obuthanda ngalo lento oyithandayo dina usufuna ukuyidonsa uyenze ibe ngeyakho kanti bakhona nabanye bayayidinga. Cela ukuzikhulekela ngesihlabelelo samashumi ayisikhombisa nesithupha 76. Oya lozi lonke usizi
Umphathi wenkonzo abeyiphiwe ezulwini ekuseni ukhulume wathinta indawanyana eziningi abaphathini amanye angithunuka amanye athinta ezintweni ezilihluphayo lelibani. Kodwa ngiyabonga Nkosi yezulu nomhlaba Nyazi lezulu. Mangibabona abantu bakho Nkosi beze kuwe bathanda wena kuphela. Ngiyababona abaningi bamemile bonke. Wanga Nkosi umbhobho lo nginikeze wona bengingelawulwe yiwona kodwa Nkosi ngilalele izwi lakho ukukhuluma kimi. Ngoba imvamsa umbhobho uyahlupha. Umbhobho mawusuphethe kugcina sekufuna ukuthi uzwe wona ukuthi khuluma uthini kubantu. Gcina sokukhuluma into efunwa yilo mbhobho kanti abantu bezele izwi lakho Shembe. Bazwele ukuzophila ngoba sonke njengoba sila siyaphila sizophiliswa nguwe Nyazi lezulu. Amen. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga leli sonto liyaluza kakhulu. Lapho lathi malidengezela isonto liyaluza. Kwahlukana inkosikazi nendoda. Kwahlukana intombi eganile nensizwa. Kwahlukana udade wabo nomne wabo. Ahlukana nje umndeni ahlukana nakithi Nkosi kwehla. Nkosi umkhumbule baba omncane uKhethizwe. Akasekho emhlabeni. Kodwa Nkosi nabantwana bakhe bangabafowethu ngokuzalana kozalo kodwa bayizingane kimi bathi baba ngesinye isikhathi kodwa bangabafowethu kwami. Ngiyakhumbula umungu kulezo khathi lapho yena yedwa endlini kwabo waphuma wathi ngihamba nenyanga ezulu. Kwase kushiwo kamagama wonke ayikhulunywa ngeke ngiwasho uyawazi. Kodwa ngiyakhumbula kusuka isidumo emzini wasephakameni okudala lapho kwakujahwana angazi inkolo yayisiyephi. Kodwa kwake kwajahwana amadoda akhuza izanga athi wamthinta esweni usadikiza. Bathi ufile umuntu ufile usadikiza. Angazi kahle kwase kwenze njani kodwa khona kwenzeka. Kodwa indawo engifuna ukuya kuyona Nkosi ukuthi size kuwe Nyazi lezulu sibonga uthando. Wathi masuka isidumo wathi umama wakhe bathethelele Nkosi nabo babengazi. Umama wakhe waphethe uthe ubephethe inkonzo ekuseni impama yabelungu. Waphethe ucelembe gijima ngasemva ethi bamba uKhethizwe ngifuna nqonywe yini. Bambe bagijima wagijima ebaleka nevangeli lenyanga ezulu. Amen. Ebaleka nevangeli lonyazi lwezulu. Wathi bambani uKhethizwe ufuna bulawe yini ngezamzandla. Ayikho into ebuhlungu njengohlukana komndeni bangcwele. Ayikho. Mawuke wahlukana umndeni kuba buhlungu. Kodwa khona indoda yasemakhabeleni baba omkhulu Nyakaza yaye ngesilona eNazaretha. Kwathi isidudulele uthela nemndeni kwahlukana umndeni. Wayesememeza walokho ememeza nje ethi hey lento yeni yasesontweni ayingabuyi izodunga umndeni la. Ilungiseni lapha esontweni iphelele khona. Ngoba thina siyaphila lapha esontweni. Manje mase kududulana nina la sinenkinga.
washo ukuthi imanzi le ukhulu ayisalizwile isonto ayizwile nje inyanga izulu ayizwile nje ayizwile naba kwabo nengane ayizele wezele ingane eziwu4 kwabafana ababili amantombazana amabili wabe sethe kuyabhula umlilo emndenini uyabhula umlilo hayi ile ndawo angithunike kuyona ngesikhathi ekhuluma ndodana uNkulunkulu emphiko hayi njalo ukuthi kunetiye cha kulona itiye ngoba abanye bathi hawu inkonzo yanikezwa umuntu wakadloma ekseni yanikwa wakadloma cha kusho ukuthi kuqondene ngiyangicela enkosi ngesikhathi Shembe cela ukuthi uma sihamba phambi kwabantu ume ngakithi Shembe oyingcwele lingonakala isonto lakho nyazi lezulu lonakalele ezandleni zethu ngoba abandulela hamba nawe nyazi lezulu umqalo wendlela omini wakamkhabela balivikele isonto kwazi kwa leso sikhathi noba nobhala udlomo abalithengisanga isonto cela Nkosi singalithengisi nathi isonto esikhathini sethu siliphathe ngeqiniso ayibonga Nkosi wathi mawusuhlukene umndeni uthi angikhulume lento ngoba iyasihlupha namanje ngiyayibona iyalihlupha isonto hamba abantu bavuke esontweni uthi lo kade hamba kade wayesevuka umphetshazana nje yini inkinga wathi ma leli sonto selihlukene sekuhleziwe wasefika ukhulu sebeqedile ukulwa endlela sekuphakameni sekiwe ekhaya umuzi munye phela futhi umuntu odlayo munye yilo kade ejaha ngoceleka yayisithi lentokazi awu bakwe yakini ngesabo kusho ngesabo kusho kodwa ngokwe yakini ngesabo kuyisho yayisithi angifuni nokudla kwakho wena khithizo ngamnika khona ufuna ukuthi hawu ma ngoba yimini engondlayo ngifaka isaka ngenze njani nawe angifuni ukuthi hey ngeke ngiphinde ngithintane nawe indawo hey bahlala phansi yathi yalungisa indaba haya hey wase kuphokho ukuthi anikezwe ibaba wahlukanisa ugange njengoba ngimguqila kwayo ugange lukakhulu la amagxathu nje ambala ngoba engasafuni ukuthintana nalokhithizo kwase uyakha lapha wathi ensukwini wase kufanele aganwe bawuncane uma eseganiwe wathatha umkhono ngiyakhumbula umkhono wenkomo wayomiswa lapha endlini engasehla kwabo ulomuzo swakhiwe ingozi ukuthi manje naphambana nomndeni thina senihlezi ndawonye senidla ndawonye kube kuhle nje ingozi hlalani phansi bekhoneni umzanisho nje ukuthini ngoba mawuke wadla ningazange nixoxe idla kubi khona sokufa base bethatha umkhono sawuthatha sefeza ubeka ukhulu akangabe sakhumbula ukuthi wenzeni bephethe icele bejaha ingane izele wathi ethatha inyama wosa wapheka lathi lishona ngakusasa ugoza esibhobo wahamba emhlabeni sehambile wase kuyobikela indoda endala ubaba omkhulu lengithe unyakazo wayelokhu ikhuze ethi lento yenu ilungiseni ngoba isuke esontweni izodunga thina somndeni ilungisane yakhanga indoda endala lapha sihlezi lapha ngasesangweni sihambile phela umuntu endlini sekuhangwe ngamashiti semseleni sekuhleziwe lapha amadoda lapha omama bahlezi nayo yakhamka lapha indoda endala
eGoli isagila isibelethe kanje emhlanje isigaxe ngala nangala isibambe kanje yeza yathi manje ngalapha yasinimemeza athi khethiswe usukuma uma ngenyenga yathi khethiswe bathi baba wasukuma uma ngenya yathi khethiswe waya le waya wasuka isililo futhi kwakhaya akusakhalela umfile sekukhalelwa lo senkingeni ngoba ubephuza yathi ubunyoko khethize ngangitheni kini ubunyoko ngathini kini ngalento yasesontweni enithathe neletha ekhaya wasuka sinamathambo isidumo kuyakhala ukhalela ukhethiswa wakhala wayibhukuza phansi kwathuliswa yena awuthula sokuthula thula sokuthula nawe mfowethu mawone inkinga emndenini hamba uyilungise ngoba lizofika ilanga lokufa kodwa uma bengavumi bayeke uyifunela ukuthula kwakho uhlale eduze konyazi Nkosi uyazi wena ngoba abavumi bathi akulungiswe lokho abavumi yeka kodwa ufuna ukuthula kwakho uzakhele wena ukuthula okufuna wena manje ngoba uyabona undaba hayi ile ndawo Nkosi engiyangathunqala kakhulu kuyona mayikhuluma uDlomo bekhuluma ekutheni ekhuluma ngobhuti owama emzini wasenkanyezini ephithisa gili ethi amadoda azodla umuzi wathi hayi la ngeke kwenzeke waye umphathi wensizwe ngaleso sikhathi babe sekhona abaphathi kodwa Nkosi sibonga uthando sibonga Nkosi uthando osikhandele inkinga yethu nje siyagula awufundela incwadi kaphetho oqala Petro oqala sahluko sesihlanu verse lesibili uzogcina kweleshiyanqa lombili 8 omunye angivule Timothy wesibili 3 qale verse yalusani umhlambi kaThixo ithi lencwadi yalusane umhlambi kaThixo ngoba inkinga enkulu sonto igcina selinyakaza kangaka nje ukhona indlela ekweluswa ngawo umhlambi kaThixo ophakathi kwenu umhlambi kaThixo ophakathi kwenu niubonise bese niyawubonisa njengokuyalela kaNkulunkulu ehlezi isihlalweni wezithuthi abantu makusetshenzwe kanjani nabo kungabi ngokucindezelwa msani ubacindezela kube ngesihle akube nje isihle kungabi nenzuzo kungabe ukuthi uqoqa abantu nje ngoba ufuna bathele kuwe kungabi nenzuzo embi kube ngenhliziyo elungileyo akube ngokulunga akungabi ngokuthi ufuna laba bantu usuqoqa abantu uyabakhanda uyakokhanda ithempelinyana lakho lapho beka amathe ngoba uthi hayi ufuna bathele kimi kungabi ngokuthi nibusa amafa kaThixo kungabi sengathi niyawabusa amafa kaThixo insimi yonyazi kuphela kepha niziboniso kuwo umhlambi kepha nisiboniso nibe isiboniso nina makuthiwa kunikele funa uqale wena qala unikele ngake ngezwe omunye ethi hawu phela kanti wake kwenzeka yini ukuthi umfulo omncane umfulo omkhulu ungenise komncane
Angalwazi kahle lolu limi lwalisho ukuthini. Kodwa wathi nje umfulo omkhulu awukwazi ungenise komncane. Okungukuthi omncane efanele njalo adamane ekhiphisana nezalo lokudala. Wayisho kanjalo. Hayi nawe efanele ukhiphe phela umniko omncane ayibonga Nkosi. Ngikhuluma kabe so. Esebonakele umalusi omkhulu. Selibonakele unyazi umelusi omkhulu okuyena umnikazi waleli bandla. Niyakuzuza umqhele wobukhosi ongabuniyo. Selifikile phela luzosipha umqhele ongabuni. Amen. Kunjalo nina basha. Nani nina enibasha. Lalelani amalunga. Lalelani abaphathi abangamalunga nabantu abadala emathempelini. Sani ukuzenzela nje. Yebo nina nonke. Yeah. Anilalelane. Nathi nje silalelane sikhuzane kahle. Khona ke ivangeli elikhona esontweni. Ujwayele mfundisi. Ntombela ukukhuluma nje ngalo lifaka imqhele nje. Imqhele nje phela engokile. Uyalisho imithetho elapho. Miningi. Bake bangitshela nokunye nje nami. Bathi yabona bakutholiwe entabeni athi phansi. Awugeza umzimba. Futhi akudliwa endleleni. Uzufika entabeni ungazange udle. Mawusufikile entabeni umNazarethe ungawuwashi. Uyofika uwashe ekhaya uthatha amanzi akhona ucele hayi bo hayi. Nxeseni bebisana. Kwena mhlawumbe khona okakuzwe lokukhuluma. Bake bakusho. Akwenziwa. Lapha ekhaya uyagezwa. Amen. Lapha ekhaya uyakudla ukudla uwashe. Uhambe uyofika entabeni. Lena nje ukuthi hayi qhubeka mayisekhona gcine ku8. Nambathe ukuthobeka. Ithi masembathe ukuthobeka konyazi lwezulu. Ngokuba uThixo uyavukela abazindlayo. uThixo uyabavukela abantu abayiqhenyayo abazidlayo. Kepha unomusa kwabathobekileyo. Yabo. Leyo ndaba esizele lapha. Sizele leyo ndaba. Kodwa inkinga yethu bansa yethu siyagula. Abanye bethu siyagulelwa. Hayi bane kodwa ngisho kimi. Angisho kuwena. Wena umsulwa kule. Awuguli wena. Futhi awugulelwa umuntu wena. Kodwa abagulelwayo khona njengoba silapha nje sizolashwa sonke. Sesibhedlela sonyaza ayibongo. Amen. Inkinga yethu sihlukene ngamahodi. Abanye bagulelwa imizi imindeni yabo. Abanye bagulelwa amakhosikazi abaganile. Abanye bagulelwa zingane abayizele zilikwanda. Ukugula phela lo. Abanye bagulelwa ingane zamantombazane zekumgwaqo. Athi uyakhuluma umuntu wemama ngangekho ebushini bakho. Abanye bagulelwa ingane zabafana. Zihamba ziye kamama yangichaza. Zithi zibuya lapha sibe sithi hey wena baba muzi kamama. Ingozi isifo leso bantwana. Isifo leso gula. Kodwa uyedwa ongasilekelele unyazi leso. Amen. Nenhlanhla wena mawuhlezi kahle. Mawunawo leyo nkingi unenhlanhla phela. Iliqedile izwe. Qedile izwe liphelile izwe. Qedwa nje leyo. Nasesontweni khona lezo. Khona izinto othi mawuthi uyakhuluma bathi hayi kwakwesikhathi senu lezo. Ngiyakhumbula Nkosi yezulu nomhlaba. Ngiyakhumbula
usemzimbeni wesibili noma wesithathu cha usemzimbeni wesibili welanga eminyakeni yama-50s ngingakabikho mina ngayitshela umama le ndaba uthi umama kwathi ehluphekile engabathula abantwana ndaba yakithi yayicanyana kakhulu mama babe ngabathula abantwana babe sengane wamakhosikazi emabili athola abantwana baba babili bashona nalo wathola abantwana babili bashona wase kuyahlalwa wazama ngayo yonke indlela yasemhlabeni ukuthi agenqe izalukwazi ezingizalayo kodwa ayi kwangezwakala angifuni ukuya kuleyo kodwa enqonde ukuya kuyona eyokuthi Nkosi unomsa uyasithanda nathi kwadlomo wasithanda saba khona siumsebenzi Nkosi wezandla zakho wathi sayihambile insuku ubaba ezama ukugeqa isalukazi zakithi kwafika la sesithi khona awudloma hayi sesibongile eKhabela siyabonga ususebenzile sibonile ukwenzile konke kwehlulekekile kusho ukuthi inkinga ikuthina asizali yaphelela lapha inzalo asazi ithi ke le ndoda yasemakhabeleni hayi badabam inkinga ikimi ngoba nina nibabili mina ngedwa kusho ukuthi inkinga ikumina uthi kuma ntombi yakwaButhilizi hayi Dlomo kungenzeka kube ngimthali ngakithi wena kufanele uganwe wena ngikhuluma into embi komama hey ngikhuluma kabi neseni bomama anizwanga nina ngithi oh ntwana beku-right sase siyaqhubeka Nkosi insuku zaqhubeka insuku wayesethi ma sicela ukuyokholwa ngikhathele ukudla imithi cela ukukholwa baba uzokholwa kuliphi isonto wathi ngizokholwa nje maningi wayengamaningi kamasonto ngakuleyo ndawo leyo wayesethi ubaba hayi mawukholwa uthatha inkolo la uzokholwa khona ubhinqa isidwaba uthwele isicholo ngoba omkhulu bami babeyibonile inkolo kodwa bangayilandela kwakwamadoda asemakhabeleni ayazi ukuthi umuntu ngowani ayazi lokho nje amadoda azizala ukuthi hamba ubuye ngowani hamba wedwa kodwa angikho lapho nyazi lesizulu kwathi ezinsukwini sesihambile isikhathi umama ehlabelana lengoma ngiyayeqa lengoma yokucela abantwana ngoba esephumile umzini omkhulu wakanotha wayokwakha umuzi enalamakhosikazi amabili nokhulu bebathathu nje wayesakha umuzi wawuqamba igama wathi kusenswela abantu ngoba wayengazele kodwa kwase kumphoqa kufanele wakhe umuzi aphuma zimele wathi ngakhinswela abantu ngoba ngeswela abantu elinye wathi katheni Nkosi kwakusakhuluma indoda indlavini yakwaDlomo kodwa emaziyo uNkulunkulu wasuyawakha lo muzi zaqhubeka insuku wayeseyibona ubaba lenkolo la esofati thola amadoda namakhosikazi behlezi befaka into ezimhlophe behlezi beyingungu wayesebona indoda yaziyo yakwaBhingu emdunini mayibheka le ndoda wayesethi ngoba uzwela abantu nje lona wenzani la wathi ngizoya kuye ngiyombuza mayesefika
uyambuza benenzani lapho ubhinga wathi hayi besisonto sonto kanjani lapha yana ngoba khona abantu bethwele ikholo abakhosikazi ikholo ke kwangakabi zona lezi esezisentweni kwakuyikholo lezi ezaziyimbenge lezi ezinye zingamagqomoza enkulu wayesethi lo hayi besisonto wathi ngisonto kanjani ngithwele ikholo sonto elinjani leli wathi hayi inkonzo engikholwa kuyona amadoda abhinqa amabheshu omama abathwala ikholo babhinqa idwala wasethi ngilithandile lesonto ubodlula uthatha umngamo mawuya kulona awona indoda mayithatha unkosikazi hayi uhambe nayo uye la ingazikhona nokuthi izobuya nini kodwa ngoba kwangena uShembe kuye wathatha leso sinqumo lendoda baba wendoda iyayizidlakela bayamazi abanye indoda yazidlakela wakhethwa waba yiphoyisa amaphoyisa phela ayinga-apply ayikhethwa kulonto hayi uyaqualify ngaba yiphoyisa lo uyakwazi ukugijima uyakwazi ukuthi mayibamba indoda iphakamisele phezulu angeke simehlule isigebengu hayi le esikhona ngoba lamaphoyisa akhona manje ayashuka manje ashuka esipotini nxesele ngikhuluma kalesi nxesele bafowethu kulula nje ubona iphoyisa liqhamuke liphaphatheka abalibambe ngempama esipotini iphoyisa lishawe ngempama kulula nje bathole ideyise kubanjwe inkunzi epolice station bambe inkunzi epolice station kanjani thina sasiboshwa amaphoyisa bathi sibophele ipasi ezivela kude boshela ipasi aniqoqele ndawonye nibe ngaka nilandele iphoyisa niboshiwe nilandele ngemuva lazafika vala umeleko nivalele phakathi balifaka inumber 4 valele phakathi namhlanje iphoyisa belishaka inqindi welapha ipasi hayi angikho lapho angikhulumi kodwa kwathi ngelinye ilanga bethi bayafika enkosini nguMahlombe yayisithi nguMahlombe hawu nkosikazi kaDlomo yayinenye yakwaZulu nkosikazi babekhuluma leli gama lokucela abantwana ngoba wathi nayifika kodwa kucelwa abantwana lekha abatholakala wayesethi inguMahlombe yathi hawu nkosikazi kaDlomo akabathola abantwana cha baba ngabathola wasethi hawu abantwana bakho baphezulu ubaba omncane inyanga ezulu wakusathi ubaba omncane wathi abantwana bakho uzobathola phezulu khuphuka ngomgwaqo uye lapha uzofuthola abantwana bakho khona wasehamba hamba nale nkosikazi bafike bahlala bakhuleka bangena bahlala phansi engayizivela bahlala phansi yasiphuma inyanga ezulu athi hawu kwenze njani umama bacha sithunywa inkosi ithi asize lapha ekhaya nizonzani lapha ekhaya sicela abantwana Nkosi baba sicela abantwana manje uthe ubaba inkosi asize la abantwana bethu sobathola la yasiphuma yasiyaluza uvemvana lokuthola maqapha lwayaluza lwayale lasothi hawu bantu lindane lo phethe abantwana benu akekho usasembuzini bazobuya khona manje uyena ozofika unikeza abantwana benu baphethwe uyena hey ayasitukile bafowethu hayi usudideka asilahlekile nje nakancane sime kungqo base bahlala uma base ziyabuya imbuzi ziza nenkosi lwalisabizwa ke kanjalo yazi nomne wabo bebo babili laselumbiza uvemvana labiza sifamba mozana uyabona labo mama abahleli lapha hamba uyebona ufike babuze bafunana ukuthi ubanike isibusiso washo enkosini uthi lulusa imbuzi base baya luyayo uthi ngokubona sabalobi ngelela bavuma base beluthi hawu uthi baba ngizwe ukuthi nginganisiza kanjani
base beyikhuluma le ndaba wayesekhipha isibusiso wathi uthenge inibusisi inkosi inibusise nizobathola abantwana Amen. base bayahamba behla behlisa umgwaqo babuyile ephakameni babefika ephakameni bavuka ngakusasa laseshonilani baya niyile baba siyile utheni cha ufike wasinikeza umntwana wathi akuyena osibusisa sitshele yena basithi kupheleleke inkosi inibusise nizobathola abantwana ngoba sekusho yena Amen. manje utasenze njani wena sihambe futhi lapha kahleni makhona sibuye sihambe futhi kahleni sase ziyahlala insuku wayeseba muhle lo nkosikazi wakaZulu lo wakithi kwala lo mama wala base bebonana ngoJulayi olandelayo lo usephethe umntwana uthi hayi sengamthola mina awamthola awusengihlabela ngedwa lengomo walokho ebuyela wavala umhlangano ephakamene wasuye emathunweni wathi mabeqhamuka emathuneni lamakhosikazi awu4 ivangeli lalihanjelwa bantwana ivangeli lalihanjelwa wakusuka masuka lapha emakhabeleni abahlabethini uyo emhlanganweni omama bebopha bathwala imithwalo yonke inhlobo yokudla abayokudla phambili behle bayashona phansi emvudi bawela umvudi bamnqamla iholongo baphumela phezulu ecibini bayothatha izimoto eziya ephakameni zifike eStema zime behle bangene esitimeleni behle eDuffs Road bathatha imithwalo bayifaka ebhasini bayiphakameni yonke inhlobo yokudla nebhodwe nokubelethwe ehlombe kubelethwe ngapha kubelethwe emhlane uthwele ekhanda ngoba baya kuJehova wathi mayifika enkosini ithi ngumahlombe hawu senze kwafika nakade sebethwele umthwalo ngesabatha ngoba babesuka ekhaya behamba 3 days noma 4 days beya emakhunweni emakuthushengu lapho bezohamba phansi ayingekho imoto yayikhona ayihamba phansi bahambe 3 days balala endleleni bavuke bahamba beyofuna leli ivangeli njalo usuganga ngalo leli vangeli wathi uma akhale ngenye ilanga esemdala uhambe semdala kakhulu inkosi wawumgcinile akhale athi ala mastar yimi lesenginje sengihlulo kuye esontweni imoto imphambi komnyango asakwazi ke emgidini akhale sehlini ngidami usukhala ma le moto ngiyithengele wena yimisele phambi komnyango agaqa ngamadolo aye kuyona imthathe imbambe imphakamise angene emotweni imsesontweni ngiphinde ngibuyise ngimehlise ngifake endlini umkhumbule Shembe umkhumbule wathi ma eqhamuka wayesethi yathi ngumahlombe hawu mkahlombe wamthola nje wena umntwana wathi cha baba ngimthola wathi amtholanga wathi cha baba ngimtholanga wathi hayi bakhona abantwana kuwe kodwa abasekho ukhalweni lwakho kodwa uzobathola abantwana olunye ulimi ke lolo olukhulunywa ezulwini makuthiwa uzobathola abantwana phela bakhulela bahlala okhalweni lomuntu akhulela umuntu wesifazane abe nenyanga ezo9 abelethe athole umntwana manje bathola kanjani abantwana mabe ngasekho okhalweni wayese bathi abantu abebesitafuleni thana amen ma wayesethi amen kulasi vela khona Amen. ababaningi abantu abazalwa inkosikazi amakhosikazi amabili ngesikhathi esisodwa yimi ngoba ngacelwa yenye akhulelwa yenye ngaba ingane yalo omcelile ngaze ngabuza kube namhlanje ngangeniswe endlini ngegazi endlini kaMthisi manje ungasuka umphansi kwabe manzi kababa egalo baba yayithi mayigiya
kade kudliwa inyama madoda mazi ababethu basagiya oh uthi bathi kudli bathi kentani wakuthi makade kuhlangene makade kuhlangene kade kudliwa sebekhuphuka besuka lapha endlini esikhebe beye endlini enkulu kubuya amadoda la ekhaya ahlale lapha yana ngasemnomzana ahlale ngasemnyama ebese huba amakhosikazi ala ekhaya hubi hubo la ekhaya aze ungena ngasehla afike ngasehla ahube abese ekhuleka ngibona la ekhaya kuphela manje sakubona kumenyemeni sekhona amadoda manje hey bahube bese besukuma bagxushule kusukuma amakhehla la ekhaya kugxushulwe kushawa isigehe bese beguqa phansi bakhuleke bese khisholo kwabanikezwa khona banikwe bese bebonga bese bamnandike ngoba bekwenza umsebenzi abantu abadala lapha ekhaya ngisakuboni ke kwenzeka kodwa bengakhulumi yona le bengakhulumi le khuluma ukuthi savela lapha bacwela uNkulunkulu nomsa siyagula sonke kodwa mawungalaphekanga angazi awufunde uTimothy wesibili 3 Timothy wesibili 3 kepha yazi lokhu ukuthi ngezinsuku zokugcina ithi le ncwadi kepha isho kimi kodwa hayi kuwe wena umsulwa isho kimi ukuthi ngalezi insuku zokugcina kube kuyakufika izikhathi zokuhlupheka uzofika ikhathi zokuhlupheka ngokuba abantu bayakuba abazithandayo bonke abantu bazoba abantu abazithandayo abafisa imali bazofuna imali abantu abazikhulisayo bese bayazikhulisa babe bakhulu babe namathumba lapha emakhwapheni babehamba akhukhumala umuntu athi ngimkhulu mina kanti unamanga ukhukhumaliswa umthwalo la hamba yowulanda laphana uthwele unohata tu kube abazidlayo azigenye umuntu makhuluma naye akubuke enyaweni abathukayo inhlambe esontweni bakhona abantu bathuka inhlambe esontweni baphakamisa izandla bakhona abathuka inhlambe nje esontweni bazokwethuka abantu bathuka inhlambe esontweni kube abangalaleli abazali babo abangalaleli oyise nawomama babo abangabongiyo uThixo ababongi kuNkulunkulu mayibapha izinto abangahlanzekiyo abafuni futhi nokuhlanzeka abangenamusa abahleki labo bantu abangenakuthuliswa mase bekhuluma nje onompempe shama nkosikazi akona te akakhulumi uyebula mawufuna nje ukuzwe iFM vele uyilande ulanda unkosikazi ubekela endlini landa nje unkosikazi umbekela endlini hayi impela hayi uzoyizwa indaba emnandi akulalwa athi hey eShoprite ubani obumbukani bumbukani uthimbo abahlebayo amange esontweni asemaningi mama nangapha khona angikhona phela eMedanhauser angikhona eMedanhauser inkosi uThimo ithi hawu amangangaka anisawaqamba amangane wafuthi yini amange esontweni makhona nani bobaba senamangangaka madodana yazi umuntu aqambela amanga yazi mina ngingehluleka bafowethu angikwazi ukuphikisana nomuntu mthetho nje wami
angikwazi ukuphikisana nawe uma usungikambela amanga vele ngiyakuyeka angithi ngiyeke ngoba lento vele uyiplanile ukuthi ufuna ukungikambela amanga kodwa ngeke ngiphike ngento yokuthi ungangithinti ngesandla futhi ungamthinti uNkulunkulu engemkhonzayo yabona nje ngaqamba wonke kama kodwa uma usukambela uNkulunkulu ngisondela masishane ngakuwe kodwa uthi kwenze njani ngoba usuthinte ngaNkulunkulu engemkhonzayo uNyazi waqamba nyamanga ayikiki kube abangazikhuziyo abazikhuzi futhi labo bantu abangenabunene abekho umnene abazonda abalungileyo bayabazonda abantu abakhuluma ukulunga abanikela abanye bayakudayisa la esontweni abaphangisayo bayakhangisa banikeza abantu imali bathi khokha uzoyibuyisa u150 abazikhukhumezayo bayazikhukhumeza bathi mkhulu mina kanti uyedwa mkhulu ohlele esihlalweni onyazi bafuthi Amen. yeah abathanda ukuthokoza bathanda ukuthokoza bayabukisa bengabi abathanda uThixo ngiyabonga bangcwele angazi sakwenza njani xoxela indaba esingihlala phansi kondaba engizoyikhuluma esingihlala phansi Nkosi yamakhosi khona salukwazi nje sendawo nje ayizwa nje le ndaba ixoxwa isalukwazi sinabazukulu sina yonke nje into engane ehlobo ziyafika zizivakashela lapha ekhaya inkinga ekhona lapha ekhaya ngalesalukwazi kunamagundana maningi phela ngiyabona nalawo seAlexander ayawathatha ibutho ngizokuthiwa khona la makhulu amanye black and white alengase Alexander bawumchunu uyafakaza ukuthi hayi impela khona lawa nombala omnyama amaqona mnyama nomhlophe lesalwazi sinamagundwana lamagundwana yamona adla yonke into kodwa uma ubeka ipeanut butter hayi noma uyibeke ngebhodlela ayayizama aqapha ibhodlela ngoba afuna le peanut butter iyanuka phakathi obheka ngabona inkinga esontweni afuna ipeanut butter magundana le ndoda logogo bakufika abazukulu amagundana abadla inyawo aphatha inyawo kundane bathi ke luma liphephethe ungezwe uthi uyavuka ekuseni uyanyathela hayi nje zonke inyawo la ngaphansi isithende lesi sonyawo usuhamba ngalesi singaphansi isikhumba singalesi singaphansi sokunyathela asidla siqede bakhala abazukulu bagcina sebethe abazukulu hayi gogo ngeke siseza lapha ekhaya hawu bantu bami ngizobeka unoxhaka ngoba abagundane hayi ngeke gogo hayi inyawo zethu hayi ngeke adla nezandla manje asikhulumi ngempahla asedla yonke into nje sase siyacabanga salukwazi sathi konje lamagundane ngizowaqeda kanjani ngoba nje asengiqhatha nawo wonke umuntu nengane zami nawozukulu abasangifuni basaba amagundane sase sithi salukwazi ngoba thanda ipeanut butter ngizohamba ngiyothenga umgqomo wepeanut butter bazokuthenga ipeanut butter la ngoba uyahlupha esontweni ngizohamba ngithenga ipeanut